Zakašnjela pravda je uskraćena pravda. To je stari aksijom, pa zato odgovorna lica svih državnih institucija koje je upis istrajno pozivao i prozivao više nemaju pravo na čekanje i na ćutanje. Moraju konačno da progovore i postupe po zakonu, a to je kategorički pravni i moralni imperativ svakog onog ko vrši javnu vlast u ime i za račun građana Crne Gore. Da bi u tome uspjele, državne institucije treba da upregnu sve svoje moći da zakonomjerno kurtališu bezakonja u svojim redovima i netransparentne stege, da bi to poslužilo kao podloga i osnov za obnovu povjerenja u državne institucije i javnu vlast uopšte. To je jedini način da država se sječe sklonost ka pravnom brukanju, jer više ama baš niko u Crnoj Gori nije toliko obnevidio i pristao da bude zatucan i zaostao, da ne vjeruje u ono što vidi sopstvenim očima. Da li je moguće da će neko i definitivno prigrabiti i ćutnjom nadležnih organa ozakoniti nešto, a budžetu ostaviti veliko ništa? Da bi došli do konačnog epiloga, pitamo ko je, za čije interese i sa kojim ciljem instrumentalizovao državne institucije i podredio pravni sistem i pravni poredak države Crne Gore za potrebe prikrivanja organizovanog kriminala i korupcije, što je osvjedočeno kroz ilegalno priređivanje igara na sreću, Mazda, Vazda i Piramida i spregu Uprave za igre na sreću i Ministarstva financija sa privrednim društvima Daily Press i Televizija Vijesti, potpomognuti nevladinom mrežicom MANS. Upis je još 8. decembra 2011. godine podnio krivičnu prijavu protiv Aleksandra Moštrokola, bivšeg direktora Uprave za igre na sreću, zbog nepravilnog, nezakonitog i nesavjesnog rada. Omogućio je protivpravno priređivanje igara na sreću, Mazda, Vazda i Piramida na Televiziji Vijesti, čime je nanio štetu legalnim koncesionarima igara na sreću i javnom interesu. Na taj način je nesumnjivo svjesno omogućio pribavljanje trećim licima ogromne imovinske koristi. Matricom na izgled banalnoj po formi, a vrlo opasnoj po sadržaju, nanijeta je višemilionska šteta budžetu države Crne Gore, legalnim koncesionarima, ovoj privrednoj grani, javnom interesu. I ovaj put podsjećamo javnost da krivična prijava protiv Moštrokola već više od 2 godine skuplja prašinu u fijokama tužilaštva, premašujući sve zakonom predviđene rokove za postupanje. Dalju zloupotrebu službenog položaja nastavio je i njegov nasljednik Marko Ćulafić, zbog čega je upis podnio inicijativu za njegovo razrješenje. Kristalno je jasan motiv zadaškavanja ovog slučaja, jer se njime otvara Pandorina kutija i na vidjelo izlaze sva krivična djela ove neprincipijelne koalicije, čiji je jedini cilj očuvanje prizemnih ciljeva, nezasitih ambicija, političkih i finansijskih interesa. Upis im je i bolna rana i vječita smetnja, jer je raskrinkao ovu družinu reketaša i kriminalaca. Za njih jedino preostalo oružje odbrane je hajka na upis, njene članice, Lutriju Crne Gore i Jackpot, kako bi senzacionalističkim naslovima i tekstovima skrenuli pažnju sa sebe i svojih flagrantnih krivičnih djela. U svom nastojanju da devastiraju djelatnost igara na sreću i diskriminišu legalne priređivače, u svoje kolo uvukli su i institucije sve 3 grane vlasti, usvajanjem i provodljivošću zakona koji nemaju ustavni osnov, pokušavajući nepravnim i veksatornim aktima plasirati neku novu istinu. Otvaranjem slučaja Moštrokol Ćulafić otvorit će se Pandorina kutija koja će pokazati pravo lice crnogorske stvarnosti. Upis je uradio što je do njega bilo. Na redu su institucije. Nije se valjda u njih ušunjalo ćutanje kao legitimni princip ponašanja javne vlasti. To bi dalo sveopšti prizvuk neprihvatljivog propadanja pravne države.